Let us say, and then so, Memo Aquaba, Adom TV, Badwan Health Tips, and I will share now what you win, Common ye stomach ulcer. Neno ye share ulcer, no stomach ulcer, no boss wono, and utritia, and no a dear, a endpoint homeopathic clinic, Nadaroma, and ye de bro Dr. Penny Edwardson, so it's a dream dog. Then as more Aquaba, and so. Tianeno, the any ye and will be a war ulcer you treat on uncle. Ulcer tibiko. The ama bebre ulcer obi be dia da we ka che say ulcer no treat ya enko ama bebre no give up. Na ulcer treatment no enya aduro keke e na ulcer wono e na ma ulcer afiri ho. Eno nti obi wo wa na ade koro a enye ade no ade aduane bi kura wo die no esa ma ulcer no esa ekoso kura. Okay. First of all no wo ulcer Ini kwasa wo twen makomo de wansa na wadidi. Wa wo osa. En twen makomo ne wansa na wadidi. Enti ena en nidi so ma ne mboro so. Adwane ye ode wo osa de nti no udidi in bits. Enti obi atimi didi ba mienu ana miensa a day. Wo osa obi atimi didi ba 4-5 times a day. Okay. Udidi in bits. Ayade ho. Wo osa nnuane bi ho a ennuane a citrus, fruit, acid content and water no. Enikwa se udi. Bibi ti se anka. Bibi ti se pineapple. Bibi ti se grapes. Enikwa se grapes acid. Yes, acid. Bibi ti se ennuane a containing too much gas. Se ennuane no so no. E obi a wo osa enikwa se udi. Beans, very good food, high protein, but the gas content is very high. It's no nikwase obi a ulcer no udi a ma especially say wo a lot of gas who produce too much acid no a more acid no class content na awosoro nti emwa udi na wonu maduru slow down bibi ti say milk of all types emwa bibi ti say enuane ayachie no kokwaya ba yira ayachie enchichi wani nyina better say enka bedi a ba yira na apese odi anka noa kokoa noa enoma te say meat. In fact meat no kwa in itself no kra wo ulcer eni kwase ka wudi. Okay. If it's a meat no take longer time to digest. Why we need ulcer no kra no meat digestion takes about 4 to 6 hours before it digests. It is a war ulcer. Imagine how many hours it's going to take. Sir. Do I also we might do sa from manenemu wow enti wo a wo ulcer no meat kura so no eyade a ulcer wo so wo ye de ena nnuane a spices ne wo soro nnuane bi te se artificial spices me mobidin spices ye enoma ye de gu aduane ma ne ya dokodoko saa no ne nyina no ulcer wo ye de wo twon mako ubete sokra said the omoka say udi mako ebe da bi mako emfa ulcer ma na wo ulcer edie enikwasa on say two different thing say mako the ulcer body a ene ke ma ni nyina nya because the man am tompo mako ba bi pepper eti mako mfa ulcer ma na mo wo ulcer na udi ni mo a eno no say trigger no so enti bibi ti say wo ulcer kikadro garlic ne san nyina emfa ulcer ma onion emfa ulcer ma ema ulcer no eko esoro endpoint number 0244 867068 0244 867068. That I said Dr. Edwardson na yede na di nkomo stomach ulcer Mr. sponsor and no friend number the yedi hu nkomo yi ana yare beyond wo wadaje mum na untie wasem na oni anu so ma wo de afia amakwa tamakwo chena na me adma yedi wie ti Mr. na wo twemu nyina so wanti o chena de wadawo matie na yen share the treatment